Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe onemi. Min noon ɓe wilan yomi yewtu fi toɓɓe ɗi nafoore jokkere en ɗan e maande naafiki e nder society men on e ko honno rentorten ko wiyete kon naafiki yaaga topic ɗin no juuti kono e wiyay jokkere en ɗan ino mari nafooreji boyi hay ngal ɗo dental jokkere en ɗan Maci ɓe mana no ɓe woni e warrude ni no jeeya e ko yitindinta jama on mawɓe ɓen e sukaaɓe ɓen e mottondire woɓɓe hara wayri yiidude yewte fi affaire l'islam hitande fof ɓe waɗay ɗum haray iɗen wiya no jeeya e nafooreji mum jokkugol en ɗan waɗay ha on tigi yaafane bakkatuji mun ɗi e goopi ko on tigi woopayno Allah kon siɗa juulude rewa Allah jokka en ɗan jokkere en ɗan nden waɗay Allah subhanahu wa taala yaafanama dalil men arika hadis anna rajulan ata annabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallah inni asabtu zamban aziman fahal li min tawba قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. gorgo goto arino ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo min dey mi waɗi bakkatu ko honno mi bakkatu mawnuɗo o wolani façon honɗum e bakkatu o wi ndah simi tuubi Allah jaɓay nelaɗo maki nene ma no wuuri o wi o waye mi ala nene ɓe mana ɓe feƴƴini ɓe wi nene ma tosoko walla nene ma mawɗo hino ɗon iɓe heddi o wi eyi nelaɗo maaki yahu ɗiggana nene ma tosoko walla nene ma mawɗo on bakkatu mo waɗɗa ɗon Allah subhanahu wa taala yaafotan awa gandi jokkere en ɗanne wona sama kala wonɗo li anna al khala bi manzilati l nene tosoko e nene ma mawɗo e palasi nene ma ɓeɗo ko palasi goto woni ko jogi bappa ma e baaben ma mawɗo e baaba en ma ko daraja goto woni ko ɓe jogi na yigol ɗum baaben an feƴƴini joni haaju an ala e mawɓe hettiɓe o waye bappa no ɗon ko waɗanaynoɗa ba en ma o waɗan bappa ma ko waɗanaynoɗa ba en ma o waɗan baaben ma mawɗo a heɓay décembre aji no jeeya e nafooreji jokkere en ɗan tahsilul baraka waɗay Allah subhanahu wa taala waɗa barki e ma waɗa barki e ɓeygure ma nde waɗa barki e jawdi ma ndi dalil on nelaɗo sallallahu alih wa sallam ɓe wi kala welaɗo nde o yaajinante arsike makko on o nennane ka lajal makko nelaɗo maki ara yo jokku en ɗa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu idan jokkere en ɗan wonay sabu yaajugol arsike jokkere en ɗan wonay sabu Allah subhanahu wa taala pooɗa balɗe maɗe no gasa noon woɓɓe miijo ko honno duuɓi ɗin ɓeydorta ɓay neɗɗo on ɗo yo arde ka aduna ɗo duuɓi ko wuurayno ɗo kon Allah subhanahu wa taala happino ɗum Allah wi si waktu on yoni ya o adintinta ko moni wo kono si yoni kadi ko yiɗuma o accatama ɗo a yahay ko nawi nelaɗo kon accata en jomiraɓe gande no firi o hadis ɓe wi Allahu tabaraka wa taala o winday ka deftere makko kala ko yiɗi o monta kadi kala ko yiɗi kanko windi himo wawi waɗandema lajalji ɗiɗi duuɓi 60 e duuɓi 100 o waɗa si tawi a jokkali en ɗan ka hewtuɗa 60 years o Allah ƴettitama sa woni e jokkugol en ɗan
Allah ɓeydanama ɗon 50 heɓa duuɓi 100 joni haray fayin ka 100 ɗa ɗon wiyen ko ɗon woni laas on ɗon on si hewdi la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun woni jomiraɓe gande firli o ma waɗande 6 monta o watta 100 kanko taguma kanko andi ko ha honde tuma wonta ɗo tuma faalama o a yaani idan na walla o waɗa barki e gurdam maɗa on andi na juutugol duuɓi woni charte on ɗum waɗi on yiyayi jolfuɓe ɓen ɓe innayi yalnen fi yagga te wer ɓooyugol ɗo tawa alda e cellal ala e rewde Allah ala nafa hay ka islam goy sellata ka wiya ɗo tun oustage balle o oke yani yo Allah ɓoynu on ɗo hattata ɗon e dow ɗoftare Allahu tabaraka wa taala e dow cellal ɓeydanmo ɗum no ɓooyugol ɗo tun tawa ko ɓeydagol bakkade ka on tigi suɗi ɗon na lette ɓeyde to nafaara e ala khayrukum man tala umru wa hasuna amalu wa sharrukum man tala umru wa sa amalu ko ɓuri moƴƴude mon komo Allah junni balɗe mum kono wondude e golle moƴƴede ko ɓuri bonde fof ko Allah pooɗude balɗe ma ɗen heɓa duuɓi buy kono ko bakkade ɗum wonɗa e ɓeydade ko lette woni e ɓeydade ala nafa haray idan no jeeya e nafoji naforeji jokkere en ɗan alwiqayatu min mitati suu jokkere en ɗan waɗay Allah dandama mayde bonde on andi mo ɓeetoroto yo Allah okkan battane moƴƴo ka yo Allah okku en battane moƴƴo faalaɗo heɓude battane moƴƴo te en fooɗen faala yo Allah okku en jokku en ɗan inchallah a heɓay timmode moƴƴere yo Allah subhanahu wa taala okku en ɗum ɗo kadi ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maaki ɓe wi kala welaɗo nde Allah pooɗantamo ka duuɓi makko o yaajinanamo arsike makko o duñanamo o pottina e makko mayde bonde yo hulu Allah o jokka enɗam makko ɗan man sarrahu an yumadda lahu fi umri wa yuwassa'u lahu fi rizqi wa yudfa'u anhu mitatu suu falyattaqi llaha walyasil rahimahu no jeeya e naforeji jokkere en ɗan alfawzu bi ridwanillahi taala a malorde honnum Allah subhanahu wa taala weltanoma ko jama on weltanima o si Allah weltanakima haray ko 0 ko wonɗen e ɗaɓɓude fof ko ridallah yo Allah weltano en si a yiɗi ɗum ɗo te hiɗa yiɗi miɗo yiɗi jokku en ɗan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makanino gorko gooto fa an abi ayyub al ansari radiallahu anna arabiyan arada li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi ahdi asfari فسأله عن عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم gorko gooto dowriyankeejo o arino ka nelaaɗo o weeɓitani nelaaɗo maslan gooto yani seteyagalji maɓɓe o wi nelaaɗo miɗo lanndi on ko hongal gollal si mi gollingal ɓattinaylan naatoygol aljanna woɗɗintinan mi yiite ɗiɗi ko honnum e gollal tindintonlan min nelaaɗo si mi waɗingal ɓattinaylan yahugol aljanna woɗɗintinan mi kadi yiite ɓay julɗo ko ɗiɗo ɗiɗi na ɗaɓɓu aljanna ɗum ronka renade yiite ngen na ya reno yiite ngen ɗum ronka ɗaɓɓude aljanna ko ɗum wiyete alkhawfu warraja nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki aranun ɗum a reway Allahu tabaraka wa taala kono hara a shirkanaali mo hay e hunde ɗin mun ɗum ñinna julde tataɓum ɗum itta azakal si Allah arsikima jawdi ndi yoni nisab nayaɓum no honnum wa tasilu rahim jokka enda idan jokkere en ɗan naɓay aljanna woɗɗintinay naatugol yiite jokkere en ɗan maasi hara yo Allah wallu en gollitiren inde ko innitorɗen kon amin ya rabbal alamin jokkere en ɗan e naforeji mum dalilum alal iman jokkowo en ɗan hara mo rewde Allah tindinay de o ko neɗɗo jogiiɗo iman ni ko gonɗinɗo Allahu tabaraka wa taala nelaɗo maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu kala laatiɗo no gonɗini Allah e ñalande sakkitinde
nelaɗo maki yo jokku enɗam makko ɗam enɗam na ko taƴeteɗe taƴuɗo enɗam wono Allah taƴay fi makko o ñawlinta kadi ha yawmal qiyama jogiiɓe palasiji towɓe ɓen professeur docteur bari en hino andi kala jonnaɗo ɗo place ministre walla waɗɗa président walla a woni jooma jawdi a haajaki e musidal ngal Allah hollete battane bonɗe ɗen ɗo yo yaheede to ɗum waɗi ɗe otoje 4x4 e o eya condition ji kañum ay ɗi office ji maɓɓe ɓuuɓuɗe e julle ɗaatude ta ɗum waɗude yejjita musidal ngal ko ɗon wonnoɗa before a yawde state house si a iwi toon kadi kaka musidal artata kala yejjutuɗo ɗum o heɓay probléme te Allah hollay mo ɗo siko jawdi Allah no wawi perdindema at any time kombo yata kadi wiya e walle musidal ngal kono ko heɓuɗa kon si a sendodi e maɓɓe sa heɓi probléme ɓe daroɗa e ma ɓe duwandoma kadi yo Allah subahana taala ɓoyne ɗo par ce que ɓe wi wo ko nafa kan wullete sa yi goɗɗo maayi tun jama on wulli wallade mo nafi bolondama onade alhamdulillah andi mayde ko mustarihun e mustarahum min ko fowtiɗo emo jama on fowti e mum ko nafa kan wullete no jeeya e naforeji jokkere en nan dalilun ala taati llahi tabaraka wa taala jokkere en nan holliray wondema de an ka ɗoftiɗo allahu tabaraka wa taala ko wan noon Allah daali walladina yasiluna ma amara allahu bi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su al hisab ko Allah yamiri yo enɗan jokke Allah mantiɓen jokkoɓe ko Allah yamiri yo jokke kon ɓe hula kadi joomi maɓɓe hiɓe hula kadi bonde hasbore yawmal qiyama idan Allah wi yo enɗan jokke si a jokki enɗan ɗum holli an hiɗa ɗofti Allah si Allah wi yo enɗan jokke a salike jokkude enɗan an ka yedduɗo allahu tabaraka wa taala that is the opposite haray naforeji alfawaidul muc ɗum ɗo kaka bange diina e ka bange baraji ɗum ɗo tun no wawno yonde amma ka bange society naforeji mum no jeeya e mum sababun li rifati lmutawasilina wa izzi wonay sabu Allah ɓanta fiima jokkodirɓe ɓen jokkere enɗam Maci son jokkodiri tentini e dow ko welata Allah jokka sunna nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam Allah ɓanta e fiimon ɗum onon sukaɓe e kala jokkuɓe enɗam teddina fi maɓɓe hara yo Allah subhanahu wa taala waɗ ɗum naforeji mum goɗɗo en woli a ziyadatu fi mali l insan wattisa'i risqi wa kasrati l hayri ladey ɓeyda jawdi ma ndin yaajina arsike ma on hebbina kadi moƴƴereji ko wawata heɓude kon wallitoma ka ɓeygurema e hebbina ko wiyete kon okke maslayani moƴƴereji ɗin boyi e mum e ko nandata sifa mum haray ɗe wiya aren hay ka sadaka no gasa ko ɗomi darde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mbuuɗu ngu dépensuɗa e miskino janano e ma e mbuuɗu ngu okkuɗa musidɗo ma miskino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko okkuɗa miskino woɗɗiti minnal noon wata on okkorɓe tawaka maasi ɓen ɗay yewtere no certifi no wawi wonde hara ko on ɗon ɓuri tampude on ɗon ɓuri haton jinde jananno on edi siɗɗo ma on haray waɗangol on ɗon ɓuri jogade baraji ka bange siɗɗo kono si ari tawi ko yer pet heɗɗitoɗon moƴƴa mo ma on ala jananno on kadi ala ko jogiɗa gon a wawata sendude jonna oɗa kono islam o wi Ustaz Ibrahima sa jonni musidɗo ma on ko sadaqatun wa sila a windante baraji ɗiɗi ara non ɗum a itti sadaka hattali ɗon de ɗiɗaɓol ɗum a jokki en na si a jonni oɗa miskino woɗɗitiɗo on haray ko sadaka ko baraji ittuɗo sadaka tum windanteɗa en andiɗa on a heeɓi bonus ka sadaqatun wa sila idan haray kadi si ari jannugol waajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko allahu subahana taala nuliɓe allahu subahana taala ko onnum daali wa andira ashirataka al aqrabin
waajo musidɓe ma gori ɓurɗi ɓattade ɓe jeyduɗa ɓen hawtuɗon tewu deɓere taw ko onon sendata geɓal hawti kowle hawti fof fuɗɗorɓen noon taw duuɓi tati koye ɗum nela sa sallam woni ha o andi buy jaɓi si Allah noon wi yo yahu noon ka woɗɗitiɓe ɓen no andirɗen noon kadi bonagol e kawtal ma emo hawtuɗa bakkatu on kadi Allah subhanahu wa ta'ala mawninayi fi makko ɓuri si a bonnoy yaasi bonnugol ngol fof noon hino wonde bakkatu Allah subhanahu wa ta'ala no haɗi kono haray enɗan kadi koɓe hawtuɗa ɓen ɗo be wowlen Jukereh enɗan Maci ko sukaɓe jibinaɓe Gambia ɗo ɓe mawɓe mum iwi Maci ɓe formi ngal ɗo dental ɓe fowta ɓe waɗa Jukereh enɗan fiita ɓe yejjudu cosaan ka mawɓe iwi ton ɓe jokka enɗan woni ko fello Maci ngon ɓe waɗi ɗum ɗo masala en mande ko ɓe annitirteko haray ko wiyete enɗan ka raɓɓinɗingol siɓɓe baaba en ma e siɓɓe nene ma ɓen ko ɗo wiyete enɗan an yiyay en wolno ɗum kadi laasiya hitande feƴƴunde sukaɓe njuddu woɓɓe ga si siɗɗo ɓaye maɓɓe ari ɓenna suma mbokko bayi ñowdeñ si siɓɓe nene makko ɓen ari o wiya suma mbokko yayi ñowneñ kana nga futtuɗo ɓay mi anda dey ɓay baye men Adam o ala nene o ala baaba ɗon en andi ɗon no walori ga ari ɗon nene men Hawwa on ɗon wiyen joni amo jogi baaba o ala nene o yaltinama ka gondu ba men Adam Allah tagi annabi Isa alayhi salam himo mari nene Maryam o ala baaba enen hedditiɓe ɓen hiɗen mari nene hiɗen mari baaba si wiyama noon enɗan ko ɗiɗo sayji ɗiɗi wawata heɓirde enɗan sa wi siɓɓe baaben ma an ko honnum ɓen wonanma ka pular dey siɓɓe baaben ma ɓen ko anduɗen ko bappa e baaba en mawɗo e yaaye e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen soro baaben ma e pati maɓɓe non ka bange gorol ɓe ɗo woni siɓɓe ma ɓen ka bange gorol ɓe ɗo a jokka enɗan e maɓɓe sen ari ka bange nene ko nene ma tosogo e nene ma mawɗo e kawu ma e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen min e kaari komin remmi bi mana neniraɓe amen ɓen hawti ɓe jokkon enɗan so jokkali enɗan on taji moƴƴata haray kadi Allah subhanahu wa ta'ala innitiri enɗan hoore mum ƴettani enɗan garanti jokkuɗo enɗan o Allah jokkay fi makko ko ɗum Allah jonni fiiɗan ɗo enɗan garanti o wi taƴuɗoma o mi taƴay fi makko imma taƴa balɗe makko ɗen tawa ɗe juutali walla yerko o wurata ɗo kon tawa koye probléme je soñdia woni ko wurata ha ñande Allah ƴettitimo ɗo awa jokken enɗan Allah jokka fi men Allah subhanahu wa ta'ala nawrana en o Jukereh enɗan ɗo e Jukereh enɗanji men ɗin fof ko ɗum waɗi kala ka yahuɗen yawɓe Europe ɓen yahi Amérique ɓe gandi o Jukereh enɗan haray ɓe jogii ka ɓe wersata yomɓe darna juulirde ɓe darna l'école si goɗɗo heɓi dennabo ɓe wallito si goɗɗo no resude ɓe wallito si goɗɗo nawni ɓe wallito si fatunde heɓi ɓe wallidira ɗum ɗo fof koye Jukereh enɗan ko diina men kan yamiri ɗum tawruɗen ɗum kadi mawɓe men ɓe ɓay ko ɓe julɓe haray en tori sukaɓe ɓen fof Maci eɓe wona Maci yoɓe daro e oɗo Jukereh enɗan nafooreji ɓuyno toon ɗum ɗo tun yoni topic sen hattuno ɗo tun haray yoni on ɗon topic ɗen wawi hattude ɗon mi anda time o si tawi en muñoray ɗum ɗo tun e so tawi woni en memay topic ɗin mum haray wiyen alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haray en wiyay toɓɓere ɗiɗaɓere nden
ko ɓe wino yen yewtu ko fi hon non mandeji ko wiyete kon naafiki mi nodduno noon waɗuɓe topic ɓen mi landimo ko honnu ɓe faala yo yewte fimum par ce que honnu waɗi ka aada men ko annduɗen a yiyay kaari e kaari si tawi woni kaari woni waddowo ɓeyne kaari ko naafiki yaafo ɗon nan sappagol ngol ɗo mi waɗa ga junngol ngol jo on faami on faami iɗen wiya ɗum honnu kaari ko naafiki kono ka sharia na ɗum wiyete naafiki miɗo ɓuri tan ƴinaade noon aray ko waddidirgol egga haala hakkundeji yimɓe waddindira ara ka docta bari ɗo egga haala naɓa yani ka alaji oumar bokke to naɓa haala taw ko bonnugol hakkunde maɓɓe enen e wiyay ɗum naafigiyagal kono ka sharia na ɗum won naafigiyagal ɗum ɗo ko wiyete ko annamima baddi anda son faami ka local haala men waɗowo ɗum ɗo enen wiyete kaari ko naafigijo ko waddowo kono ɗum na naafigiyagal e wiyete ka bange sharia ɗum ko waddo si tawi ko ɗum faandi ɗon ɗum kadi ko hunde harmude nelaɗo maaki annammamu la yadkhulul jannata waddidirowo hakkunde yimɓe eggowo haala naɓana goɗɗo goo ƴetta ton kadi adda oɗo nelaɗo maaki si o tuubani o maydi e ɗum ɗo o naatoyta aljanna haray reeno ɗen kadi si tawi ko ɗum faandino ɗon faandino ɗen ko jikku bonɗo ko ɓuri noon heewude wadde ɗum yaafo ɗon sonnaɓɓen no heewi ɗum hino woodi woɓɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓeygu ma si yehi ñallugol ka maɓɓe nden ñande jemma on aray paagu bagage wono woodi yummiraɓe si ɓe moori ɓeygu ma juri tati docta bari heɗo moƴƴa juri tati a renaki dewgal ma ngal ko ɗon haɗata par ce que aray ɓen ene ko an jaɓata ɗum eyi ay ko addi oya kon ko ɗum adduma faminay ko moorugo kono haray ɗin juri ɗon jurol ɓe no woodi ko wona e naadede ka hoore ngora kay no woodi ko ɓe wone wadde ngola kadi no woodi ko ɓe wone wadde a wayrayno ɗon famodir ya tawa affaire on waɗi ceeɗi kala waɗowo ɗum ko jikku bonɗo yo on tigi accu ɓe wiwo naafi neɗɗo waddidirowo hino ɓuri wadde dangerous ɓuri hulɓinade neɗɗo mbileeji ɓe wiwo annammamu yufsidu fi saa ma la yufsiduhu sahiru fi sanati neɗɗo waddidirowo hakkunde yimɓe himo bonna e nder leere wootere ko neɗɗo mbiloejo waɗowo kataba yolla fiɓa fiɓta wutta ko eto fi bonnugol hunde e nder hitande tawa o gaynali waddidirowo no wawi ukkidirde leyɗe ɗiɗi ɓe piira ɓe warindira ha gasa ɗum ɗon ko hunde bonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗi on jikku wona jikku julɗo annamima amma noon siko naafiki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makani en ayatul munafique sala ko wiyete naafiki ko feññingol l'islam suuɗa ko wiyete gon keferagu ko ɗum wiyete naafiki yaaka nam hino woni ton naafiki yaagal hara kaka bange aqida ka finde taw on tigi wiya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kono kaka ɗengal hara fuɗa ka ɓernde ko woni e wolude kon o gonɗina on andi iman ko itiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bil taati wa yanqusu bil masiya ko wiyete gonɗinal ko ya fiɓu ka ɓernde ma ɗo taho ɗengal ngal ara wowla ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tere ɗen kadi hollira seede ka julɗo mi yiye ka juulirde onon dongoji ɗin ko wiyata kon diina kaka ɓernde ko anniyaniɗa musidɗo ma o anniyanoɗa ɗum hoore ma cila wawi du lepp ɗum kaka diina tawa kono na ɗon ɗum diina kan haddi dey diina kaka ɓernde ɓernde nden koyo laaɓu koyo moƴƴu eyyi non probléme ko
kono non tere ɗen kadi holliray suuma e si ari ko ya hoor hajjugol ngol si ari siɗa jogi yaha hajjoya juulugol ngol ya yiye ka juulirde ko moƴƴi kon waɗa ko boni kon rentoɗa tere ɗen holliray iman no ɓeydora ɗoftare Allah no ɗoydora kadi woppugol allahu tabaraka en fof en waɗay fiil en so'ay si suuma e naati iman men on o toway ko jantagol inde Allah ka janngugol qur'an ka ittugol sadaka ka jokkere endam ka wallitagol miskina on taway ɓeydoto yahuɓe makka ɓen ñanɓe onon ɓe yahani ɓe yo Allah subahana taala naɓon yahuɓe ɓen kadi Allah newnanɓe kadi ɓe yahide ñande yiwɗa suudu kaaba ndu hara ko premier fois wooday ko sowɗa ka ɓanndu ma ko a meeɗa sowde yahuɓe ɓen ina anndi ko noon e haalde si tawiɗa juulude ɗon kadi ɓe darni ɓaawo sudays walla ka masjidu nabawi ka rawda nelaaɗo a heɓi ɗon waktu gooto ko so'ata gon no serte ko so'ata siɗa juulde gaa idan ka ɗoftagol Allah ɓeyda iman on ka woppugol Allah hino ɗuyta oɗo iman idan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani e maande naafigi ko tati iza haddasa kadaba si o wowli o fene ndo ko nelaaɗo woni haala joni noon haray si wiyama maande naafigi nelaaɗo wowlani en sen andi haray koyen woɗɗito ɗum fenande dey ko jikku naafigi dey ko maande naafigi dey fenande ko hunde harmude julɗo fenata alkazib laysa min akhlaqi lmumin julɗo fenata idan wa ida wa'ada akhlafa ɗimmon ɗum si o fodi tun o lundoto fodorne hunnata ɗum ɗo kadi ko jikku naafik wa ida tumina khana si o hoolama tun o halfinama o janfoto hoolare no docteur ceerno bari yewtiri naane no haqiqatan jande nasaran koko ɓe jangi Allah dandi hen docteur ceerno bari par ce que ɓeɓe woni e yaaduɓe ɓen docteur zakir naygen e mufti min kañum e oɗo mo wonduɗon ka docteur bilal philippe e ko nandidata e sifa ɓeeɗo e kaɓe ne'a ɗon e mawɓe ɓen ko tuti e maɓɓe gon diina kan no jogii important ko ɗum waɗi ko ɓuri moƴƴude gon ka baŋnge needi si a heɓii paygum waɗu alqur'ana e makko taw si watta ɗon jande nasran kala ko janngata ko yiiloyi wo ɓe inni ɓii moƴƴo ko ɗumanni o artoye ka lasli ɗum ko noon woniri mawɓen hino anndi wonde sa hay ka ƴamugol ɗo ɓe hollede jiwo tawa mo heewi kirɓe karba mawɓen ko nene on darata ɓe wiyay jiwo on o naɓora e jullere nene makko ni minen men anndi baaben o ko ƴettuno nen makko ari ko ni kono he alhamdulillah rabbil alamin te mawɓen ko ɓe wowli kon ko noon woni royda wallahi lazim o ardiroye ka julle nene haray si tawi woni jande nasarani nden ɓigoɓe jannete fof on anndi si waɗama 1 waɗama 0 goto ko sappo ga si ɓe ɓeydi 0 ɗiɗi ko honde si ɓe waɗi tati no ɗum ɗoydirte ha corruption ko ɗum waɗi kala ka nanuɗa ɓe eeli wo ɗum noon na ɗo ɗum leyɗele ɗen fof ɓeɗo ɓuri jogade probléme e oɗo aduna gandal kadi ko honno fi bani adama mulirte lanne fiimu ade tun goɗɗo jooɗo wiye accumi moƴƴina bombe tawa si mi accitimo aduna on fo lande julɗo miijotako ɗum est ce on faami koko nafata nafa jama on ko ɗum woni ko miijoto idan haray janfagol hoolare ko yimɓe ɓen halfima ka jokkere en ɗam maasi ɗo kala halfinaɗo ɗon poste foti ko président on foti ko sectri on foti ko jogotoɗo mbuuɗi on e kala poste mo on tigi halfina ɗo walla nokkugo yo on tigi tottir hoolare nden si on tigi o hoolama o janfike hoolare nden ɗum koye jikku naafiki yagal woni ko jeeya
si tawi woni goɗɗo kadi o sonkay so nangi probléme wiyete accu min torike ma fi Allah accu o wiya mi accata ɗum koye jikku naafigiyagal woni ko jeeya ko waɗi na Allah jippoto haɗama wona malayika o jippinta e ma si a nangodiri e ɓeygu ma julɓe ɓe wi men torike ma fi Allah accu accan Allah accanamen jaɓa ay min ka kartiye ɗo ala haɗo wolan ɗo mi acca ɗum ko jikku naafigino nelaɗo maagi on wa iza khasama fajara na accu mi acci accu ko lekki sa piya pi ɓe inni accu a accani joni e ɓafure ɓe tegama nokku gotu naɓama mayel to nafsullawama on ara ja simi jaɓuno ko jama on wi ko mi hewtatano ɗo accu haray miɗo andi hiɗen wawi darade ɗo topiji ɗen ɗiɗi fof ɗi wawata yahude a wonɗen ɗo kadi mi sikkani e lampu hino waɗa sifaji naafiqi hino heewi tew e ko honno dandirten hoore men ko wiyete ko naafiqi yaagal kadi ala sabilil misal ko wiyete naafiqi innal munafiqina fi darki l asfali min annar hay heferaɓe ɓen ka yiite ko dowɓe wonoyta naafiqi kako koose ka danka ko ɗon naafiqi wonoyta naafiqi noon juulaygoy naafiqi hooray naafiqi hajjay naafiqi tay sadaka ɗiɗo fof ko ɗum waɗi husayfata bunil yaman ko on wonno jooma sekere nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo nodduno mo ni sowndi ɓe wiyene kaari ko naafiqiɓe won noon hakkunde men sekere na fof wowlete wallahi na omar bunil allah janguɓe ɓen o ara husayfa sahabaɓe na seydna omar tum wiya ene husayfa billahi yeetolan ko nelaɗo sappinma naafiqiɓe ɓen est ce que o wolno inde am min umar wallan mi heɓano mi ɗanora ɓernde anden deeƴa si seydna omar hulani hoore mum naafiqiyagal haray ko mboye men hooloto seydna omar mo anndanɗare ma nelaɗo maki so jokki ni laawol seytane ɗaɓɓay laawol goo ka rewa no huli hay fottugol e seydna omar ɗen anndi wona naafiqijo ka kono wallahi hari mo huli o na kanko tun sahabaɓe ara wiya husayfa acci wolanalan fi allah mi landakima woɓɓe goode ko min on nelaɗo jandinalan ka naafiqi ɓe wiya o e alhamdulillah rabbil alamin haray ko neɗɗo waɗata ha o reeno ko wiyete naafiqi yaagal ko andugol sifaji maɓɓe ko nelaɗo maaki ɗogo sa andi sifaji ɗin naafiqi ko sifa ni way rentoɗa e ko wiyete gon golleji maɓɓe ɗin janga alquran juula e waktu jantoɗa inde allah e hula allahu tabaraka wa taala samna ɗum ɗo fof ka julde allah wi naafiqi ɓen si ɓe are ka julde ɓe juulayde kono koye dow ngaamelo nela sallallahu alih wa sallam ɓe maagi asqalu salati ala almunafiqin salatul isha wa salatu alfajir nelaɗo ma ko ɓuri sattande naafiqi e julɗele ɗen fof yaafoɗen noon oɗo hadis mo ɓe men waɗa mo tintorgal en wolda inde e goto par ce que nami woli ko nelaɗo ɓe wi ko ɓuri sattande julde fof julde e dow naafiqi ɓen ko juldeje ɗiɗi geeƴe e subaka awa kala tawɗo subaka no sattani ɗum mo jogui jikku naafiqi nan noon usa sali wowli de ko rasulullah sallallahu alih wa sallam namin tawi de awa Jukereh nam Maci ɓe addanino usa sali o yenni men hannde nami wolde ko nelaɗoma asqalu salati ala almunafiqin salatu l isha wa salatu alfajir aw kama qala alayhi salatu wassalam geeƴe si sattanima jikku naafiqi yaagal hiɗa jogi kanji ɗiɗi siɗi sattanma haray piirude wontimaki kon ɗum waɗi kon ɗum addi assalatu hayrum min annawm
ko andintingol jama o imma gongol looto janaba si tawi no waɗɗima walla salligoo yaha ka juulirde juuloya subaka o ko ɗum ɓuri moƴƴude e ɓannutugol cuddaaje ɗen ɓattondira e ɓeyngu mum tentini jomboɓe ka sabboto suuma e ɗon accudu ɓeyngu ma ko ɗum waɗi no jeeya e ko yiɗa kon si a waɗi contact an e ɓeyngu ma si gaynama ko ɓuri moƴƴude kon ko ya loota janaba si won oustad ibrahima sifori ɗo ni si waaloɗa immoyagol ma yaha ka juulirde si wiyama salatu wa khayru min annaw ko salligagol tum watta no sawi a waɗay kucu kucu tentini fewn ɗo hendu ndun no ɓunni wiya joni ha nangue yalta seeɗa ɗumanno ko noon nelaɗo maagi jikku naafiɗino e ma eto ñawda na goɗɗo ñawdantama ha ñawdanta hoorema geeƴe sa juuli ɗum e waktu a juuli ɗum ka jama nelaɗo maagi a windante a waɗi naafiilo feccere jemma on fof si a juuloyi subaka on ka jama on time ko docteur bari yewtinane gon a windante a juuli e jemma on fof haray hebbinen ko wiyeten astahfirullah hebbinen ko jangeten alquran juulen on time hulen allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo etoɗen kadi anden sifaji naafigi ɓen rentoɗen sifaji ɗin ko ɗum ɗo dandata en e naafigi yagal haza wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Mantarnion, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi wa Taramande, Arapo, Mati, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibton Kadi, Karana, Tika Kadi, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Kito, Gozin Kadi, Kumpulitira, Aramapino, Maki, Kandala, Horema, Mito Kalahana, Tote Kamunum, Owaki Samurum, Allah subhanahu wa ta'ala, Fadakir, Faina, Dikra, Tamfa, Minin, Anni bisabu anni timbongol kino nafa gonni ɓe so tawa en gonɗinɓe so neɗɗo simo waajede accu waɗu ta sikku haray ko andanɗa warma ko boni woni ma o wayi Allah subhanahu wa ta'ala yottiga qur'an o wi inna allazina amanu wa amilu salihat neɗɗo mo gonɗina golla ko moƴƴi kadi neɗɗo on sa woni gonɗinɗo ko ya andu hara e duwa kadi heɓitade kadi wonen ɗo harama ko moƴƴinta gonɗinal ma ngal donna gonɗinal ma ngal honɗum tabital ha yawmal qiyama hara inchallah en jari ɓe fof kam waɗanma yewtere ɗem en jari kadi mo men hara hikkina ɗo noon suka mo anndanɗa hoorema ahmad pase ba o seeɗoɗen ɗo conclusion mo inchallah leyde faddel maskoura ahmad pase ba tampininde balɗe gogo mi weltanike babiraɓe amen ɓen gogo mi weltanike babiraɓe amen ɓen e masiyankoɓe ɓen aray gilandema min fuɗɗi o jokkere en nan ɗo aray ɓe ɓaawo amen min meeɗa waɗude haaju ɓe tulta ko kamɓe kadi wallitotoɓe min piiji ɗin fof wano alhaji lamarana mistaba mamatoro amen ɓe ceerno malik e modi abdoullahi e nanditayɓe noon oustas marifa aray ko noon e oustasi boubacar en aray o weltanama fota fota so yi min wawi kontinde nde moƴo hore ɗo ko bayi babiraɓe ɓen no ɓaawo amen aray on jarama fota fota aray mbeɗe weltani o si ɗum ɗon feƴƴi aray e weltanto oustasiɓe ɓen wano oustas mouhammad sali enen fof ɗen andi ɓe nder Gambia ɗo kono enen masiyankoɓe ɓen ɓe darani komin sukaɓe tuma men noddi ɓe wo ɓe nototo men haray meɗe weltaniɓe fota fota hikkata ɗon kadi oustas ibrahima e docteur bari ɓeɗo fof ɗen andi ɓe e nder Gambia ɗo si goɗɗo noon jippinni hoore muɗum an suka wano maɗa a noddimo o ari o waɗanima yewtere haray ɓen duwaɓe jarnuɓe haray yo Allah windu baraji ɗin fota fota si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɗum ɗum fof wata wonde sina menen sukaɓe ɓen gilandema duuɓi sappo e jeetati meɗen jogodiri fewdo men fuɗɗi ɗum ɗo hari men fof meɗen yawde l'école kono alhamdoulillahi hande min heeɓi doctaɓe min heeɓi fof kala buyno gollude ka laamu haray ɗum ɗon kadi ko welo welo buyi haray ɓen ɗon kadi no jarna kala ƴettude mbuuɗi mum naadi ɗum ɗo
woɓɓe ɓe waɗi doleji mum haray ɓe fof yo Allah hokkuɓe joddi jannatul firdaus. Si ɗum ɗon feƴƴi haray fayda e wata yewtude peeji ɗin fof haray meɗen weltani ɓe nguureji ɗin fof neniraɓe amen ɓen kadi a wata to weltanade babiraɓe ɓen acca kadi neniraɓe ɓen haray onon kadi on jarama fota fota haray yo Allah windu baraji ɗin haray on fof on jarama na o ma o. Si ɗum ɗon feƴƴi haray meɗen mari ɗo certificate ji komin jonnata ɗo ustasiɓe e yoga sukaɓe ɓen wonnoɓe lastiya duuɓi sappo woɓɓe ko président woɓɓe duuɓi 5 min jonnaɓe assez comme like weltanagol ɓe fi wakkilare nde ɓe waɗi e ustasiɓe ɓen amen ɓen ɗo kadi suma men nodditiɓe wo hara ɓe wawa senagol ko hollugol ɓe haray meɗe weltoriɓe fota fota. So joni haray ka ara nun ɗo ko mi faala yo Mr. Bampam ɓe seeno ɓe jonnana men ɓe ɗo. Mr. Ba bismillah oppa senane certificate mo bana okay. Haray si feƴƴi ɗon min heɓa oustas Ibrahima Ba Ustaz Malik Alhaji Cerno Malik. الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم قالوا سلاما. Haray kadi meɗen nodda Ibrahima Dr. Ibrahima Ba kanko kadi o waɗi sam as a président o molan teni. Mashallah. Jazakumullah khair. Haray meɗen nodda Mouhamadou Ganno Ba kanko kadi gillandema mi fuɗɗi o association ɗo o waɗi joyen o wakkili peeji boyi mo waɗande association haray o weltanama fota fota Gando bismillah sene Okay. Interview. O jonnira certificate member executive member waro jonnira kanko ɗo jonne last something like that.
joni hara eɗen noddude Fatmata Diario Ba kanko mo wawi jonnude na on somati goɗɗo ana noon jonnama goɗɗo bo noon aɗa jonnama sompil marina mokkay ceerno ko mame réclamaɓe ceerno janggani ceerno janggani ceerno janggani haray meɗen nodda ɗo min Fatmata Gundum ɓe weseno ɓe jonnanamen oɗo certificat ko ɗon ɓe wowi wadde Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi.